من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد فأيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude allah subhanahu wa taala e hoore nemaji ko nemini en kon fof du'ano nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nen fof e sahabaɓe makko ɓen fof e tabi'ina e tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin haray mi salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗan on fof moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna haray hande kadi en weltanike o allahjo taguɗo kammuli o jugginari weƴƴituɗo ɗe leyɗele o ñoƴƴinari taguɗo bani adama o wurnamo ha ka o faala ɗon o waramo kadi ñande o faala o naɓa mo aljanna ma o naɓa mo yiite jahannama so o naɓimo aljanna ko saabu yurmede makko so naado yimo kadi yiite jahannama ko saabu nunɗal makko yo allah waɗu en fof meɗen jeeyaɓe yimɓe aljanna en weltanike o allahjo newnanɗo en hande kadi fottugol ka juulirde meɗen ɗo masjidu bilal radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu e nder Bruxelles ɗo fi hande nde ñalande asewe ñande 30 mois de novembre en toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah waɗi jonde men nden hara ko li wajhillah haray ɗen fotta ɗo fi waɗugol darsu qur'an e waɗana kadi muhadara layliya haray noon ko woni waɗande en ɗo darsu qur'an on inchallahu e nder minitaji nogay ha 30 haray ko karamo ko meɗen oustaz Mouhammadou haray bobo andiraɓe oustaz Mouhammadou bobo koyin haray ɓay bobo ɓen no ɗuuɗi men watta koyin e oustaz Mouhammadou bobo dalaba haray ko kamɓe ɓeɗo woni waɗande yewtere nden mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah longimɓe ɓe yewta en ɗo ko yaadi e deftere allah nden e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam haray enen wonɓe heɗaɗe ɓen kadi yo allah waɗu en ɓe yimɓe heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta kala ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓe gollitira mi toriki allah subhanahu wa ta'ala kala kalima ma konngol ngol ɓe yewti ɗo yo allah waɗu ka mandake maɓɓe moƴƴo yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim haray ka angal juutingol haray ko wona ko e suratul an'ami aya 145 haray ko ɗon wona fuɗɗitede qul la ajidu inchallahu haray wonɓe darde ɓen fuu falyatafaddal mashkuran maajuran muwaffaga wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عالم الغيب علام الغيوب رحمن الدنيا والآخرة ثم صلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد musidɓe julɓe mi hewrike hewrandu islam wi'ani on ko julɗo wi'anta julɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aray no weltinalam moƴƴa jooɗago yeeso moɗon ɗo jogo qur'anare subhanahu wa ta'ala nde o addi fi yo jange kono ɗe koode ɗe mi suti yeeso am ɗo ko ɓatum ɓa ko koode islam hay hunden to rak subhanahu wa ta'ala sohina yo okkore battane moƴƴo o arsika en ɓeygure yette ndemo o danda en moɓugol ɓeygure yedde ndemo haray ɗen janga qur'anare nde subhanahu wa ta'ala addi fi yo jange o addi nde o addiral nde fi hina sohinayo nde jange yo janguɗo nde on yo gollitir bere ko o tagana yo gollitir surtout jonganden no waɗi geɓe 4 e nder nde qur'anare kadi e sengo go wondu ɗum important nafa moƴƴo jonganden wi qur'anare nden a walan hinde wi wa yuallimuna nde no andinay si a jangi qur'an wallahi a anday
sa andi goɗɗum no yeeso ɗon kadi yo Allah arsu ko wonti gollitirgol go'o o wi yeeso ɗon wayurat bina qur'an hino ne'a en si tawi qur'an ne'i goɗɗo wallahi o heɓe needi moƴƴiri ko waɗi non needi nelaɗo ndin e jikku nelaɗo on ko qur'anare Allah subhanahu wa ta'ala nden ɗiɗi tati on ɓe jetti geɓal hongal wa yutahhiruna qur'an nde laɓɓinayi en tahhiru ko nafata ko ɓaawo on lootugol on ti ha o laaɓa o okkito parfum o watto cuñki labaɗi haysi woni hina labaɗi kono hara heɗi laaɓi surtout golle ɗen no jokki ɗon yo Allah arsuken golle moƴƴe tati nayi on nde addi honnum way zakkina wani tahhiru ko nafata ko ɓaawo on zakka ko nafata zakki on ko nder nafirta way zakkina geɓal naya ɓangal yo Allah subhanahu wa ta'ala okkoren ɗe geɓe ɗo kadi o ɓeydi alaqa no hakkunde meɗen hakkunde men subhanahu wa ta'ala ɓoggi no hakkunde me'en ɓa haray darsu on ɓe inni kona minitaji 30 en la natude piiji boyi soyna tum ɓoggi no hakkunde meɗen si on tigi haysi ko ɗiɗi pet ƴetten en waɗataɗi boyi si goɗɗo acciti janngugol qur'an ɓoggogo taƴe hakkunde makko subhanahu wa ta'ala si ɓoggol ngo taƴi hakkunde makko subhanahu wa ta'ala o wengiloto no jaɓi kadi ɓoggol go ittugol sadaka sa itti sadaka ɓoggol go no hakkunde ma e Allah sa acci itto sadaka ɓoggol go tettoto hakkunde moɗo no jiya e ɓoggol go kadi birrul walidayni iggango yumma e ben si goɗɗo ƴaggani yumma e ben ɓoggol go godi taƴay ɗe wawi raɓɓinorde ɗin ɗon arta e darsu o usage meɗen janngani en koko feƴƴiɗo ɓe tawata ɓe woɗɗaki kami jooɗiɗo ɓe takko an ɗo simi wubbiɗo wameɗen inchallah meɓe kami jaggo ɓe aranno en tawi ko piiji harmuɗi wona yewtede ko tawata yimɓe halul kitabi en ɓawoɗo ɗi feddeji ɗiɗi e halul kitabi ɗen andi feddeji ɗiɗi ɗin yahudu wa nasrani ɗiɗo ɗiɗi ko ari ƴettiɗo ha tawi ko harmingol kamɓe ɓe ƴettata ta ko kamɓe harminta kamɓe daginta yewtere jandeno ɗon kono wallahi laɓɓinɗina yewtere nden ko ɗum saji men janngani en ko feƴƴiɗo ɓe ari tawi subhanahu wa ta'ala hakke ko mettimo ko tawi ko kamɓe harminta kamɓe daginta kon o waɗi ɓe pénalité o tongani ɓe piiji goɗi tawata hay goto tonganaka sohina kamɓe enen hiɗen wuuri kono en tonganaka ɗi en foppuɗen wuuriɗi ɗo kono kamɓe ɓe tonganama ɗum no e qur'anu piiji boyi ko tawata subhanahu wa ta'ala tongana e goɗɗo goɗɗum fi o bonni goɗɗum oto ndaar fi fewndo ka wonɗen ɗo jamanu rasulallah salatu wassalam piiji boyi ɗoytama sen darti ko ɓaawo ko wonno kon ɓaawɗo wonande yimɓe annabi Musa goo no wode maɓɓe mo waɗi bonnere yani si soɓe memi goɗɗo goo ko ari ka sarhuji kon no hatton jini ko ɓe inni ɗon kon woɓɓe koya taƴu ka soɓe on hewti ɗon sarhuji goo no wowlirno qur'an ara nde yeeti en ɗo tuubu buye woɓɓe goo si ɓe waɗi bakkatuji ko oya ƴetta kaafa oya ƴetta kaafa Allah subhanahu wa ta'ala ni faqtulu anfusakum warindire tuubu buye on no la hawla wala quwwata illa billah enen ka wonɗen ɗo tuubu buye on wonano si tawi soɓe on ti honnu ko nadaha aw khasala aw masaha enen ko ɗum ɗon ari hakkunde meɗen ɗo kamɓe ko ɗiɗa ari hakkunde ton ko subhanahu wa ta'ala yiɗi en kon hino yiɗi foppu kono mo yiɗi enen kadi Allah kone battane moƴƴo hino jeeya e ɗum ko tawata nelaɗo kon daarno yimɓe makko ɓen ha ɗon andi kode wiɗen nde ɗo kon o inni inna hadha no ɓe yimɓe inna qawmi no yimɓe am ɓen ittahadu ɓe jogiteke hadal qur'an nde qur'anare mahdura ferande kalama ko ɓen ibnul qayyim zawzi mo addi programme ji e ko tawata mo feri qur'ana kon ta ko honnum o heɓata hina ko mijiɗen kon fewndo ɗo a sikkude heɓata tapiji labaɗi heɓata pantaloji yottiɗi wona cuuɗi ɓantiɗi e otoje wona ɗum fe wona wowlede fimu kamɓe ko ɓe wino nen ñande ferugol nde qur'anare ɓe uggini ɓe ɓanti ɓe wasi ɓe fesay yimɓe am ɓen ferinde ko honnum qira'atuhu qur'anare nden qira'atuha ayeje ɗen feri ha jaka janngol qur'an
ɗum ko fewndo honto wona wolede yimɓe am ɓen ɗum ko makka to musidɓe julɓe sen ƴetti référence hande ka wonɗen ɗo inni ko makka to o aya ɗo tum gollata ara en falji sa yehi makka hande a tawi ko yi'uɗa ton kon ko ɗum yi'uɗa an yaho umra an yaho hajju goɗɗum no ton kono ko ton o weɓɓi ɗum no jeeya fergol qur'anar nden harana janngugol honno hediro tahkimihi fergol yani ñaawitirgol nde pere ko wawɗa ñaawitirde kon wiwɗen ñaawore si tawi a ñaawanta goɗɗo go a wawata kono ñaawan hoore ma an hoore maɗa waɗon bete ɗiɗi wahayjire honno tadabburihi taskorgo qur'ana ko nde wi'i kon woɓɓe jangga qur'an yaaɓe wulla musidɓe na forcément enen ɗo jangga qur'anu buy men wulla no metti fi ha no jeeya e honnum ferugol nde honnum kadi tadabburihi taskorgol nde wata fakkurihi e miijitago wata dabburihi ko ɗum woni taskorgo miijito hara wullay no jeeya ayje jangaɗe hoore sahabaɓe ɓawɗo e tabi'ina en ɓawɗo ɓe janga qur'anare nden kamɓe sabu ɗum ɓe yana sabu hewti ka suudu ɓe yana ko ɗum ɓe asa ɓe faɗɗete no jeeya ɗum seydna oumar inna adaba rabbika no lette joomi maɗe malahu min dafi ala duñoɗe itta kamɓe ɓa ɓe hewti ka suudu maɓɓe ɗum tampinno ɓe enen hande heeɓiru bama en janggay qur'anu feƴƴiren qur'ana a innayi ko kural ko ɗum si qur'an hadise go yewti hadise oyɗo ha o inni no woodi janggayɓe qur'an hara feƴƴata danden ɗo wallahi no satti he woɓɓe janga qur'an darata ɓe wullay ɓe soñjoto ɓe nawnay nelaɗo ñande goo darino ila kikiɗe ha bimbiɓe taraddudu ɓe ruttirno in tu'adhibum fa innahu ibadak wa in taghfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim yetti kikiɗe ha bimbi o taraddudu takarruru ɓe fillino ɗon fesa ko subhanahu wa ta'ala kanko lettata kanko narata aljannatu jannati annaru nari wa antum abidi ko subhanahu wa ta'ala jeyi penalité ko jonni ɓe ɗo kon innugo kamɓe harminta kamɓe daginta ko ɗon wonɗen fuɗɗade ɓe inni honno wa alal ladina usal min arno ha wala adin fa inna rabbaka ghafuru rahim usal men ko ɗon dari subhanahu wa ta'ala wi yeso ɗon honno wa alal ladina hino fawi ɓen goɗɗum nder ton ko fawi ɓe wa alal ladina no fawi ɓen haadu al yahudaɓe harramna min harminaniɓe honɗum kulla de dhifrin kala ko mari peɗali nde yewtere ɗo no yaaji ha sa naati ka fiqhu andare tawa nde yewtere no yaaji ila e colligo no naati nder ɗo amma ko mari taape peɗali kon wana takke mbuto en ɗani e kulle burude ɗum buyno naati ton si tawno ko ɗon tun hina hunde ɗon fof no kafi harmingo kullu de dhifrin iɗen kafi ɗon kono waɗi hon ɗum kadi waminal bagari e nayi ɗin la hawla wala quwwata illa billah wal ghanami e dammi ɗin harramna alay men harminaniɓe suhumahuma ko ɗum woni fayfayiru ndu ko woni nder ton kon suhumahuma ɓellereji ɗin illa ma hamalat zuhuruhuma sohina ko ɓabbe ɗen rondi kon ndaare ko waɗi ɗo kon nani ko ɓabbe ɗen rondi kon sa wattani yila ɗon a ndaari fi tafsir qur'an ko wi ɗon kon sa hutti dammol ma hutti yani dammol wiire ɗum an anami nemora ɗin a itti gurun dow hun kun hikkiti kun ɗon kun ko ɓenta kon woɓɓe nena ɗum aɗa ko watilde ɗum ɗon ɓe inna ɓe ñaamu tew heddingu fo na ɓe ñaamu la hawla wala quwwata illa billah ɓatum ɓe harminay ɓe daginay ko ɗum naadi ɓe waɗede ɗum on andi ko wiyete kon haramu kon ko subhanahu wa ta'ala tun harminta halalu ko subhanahu wa ta'ala tun daginta kalima fiyo harmu kalimaji gono ara ko subhanahu wa ta'ala wadda ɗi mutlaga kanko tigi waɗata ɗi ara di retti nde wotere goɗɗi gono woodi haramu gono woodi ko doy yarata ƴawa ha wontoya ko harmi par ce que sinaɗo sawatnal haƴƴi ko harmi a andata ko harminta wo ko Allah ko daginta wo ko Allah ndaare Allah subhanahu wa ta'ala oyle harrama Allahu Allah harmini kono si rasulu en rusulullahi sine laaɓe Allah ɓen no wowulde ko ɓe innata ko Allah on harmini na kamɓe de harminta wattane yiila e ngokol ngol wona kamɓe harminta nelaɓen no anda ɓe moƴƴi kono ɓe harminta ɓe daginta hara koye maɓɓe tigi iwri
ishaqatul kalima soggorde kongongo ko subhanahu wa ta'ala iwrata kono non fewon ɗo sen naati piiji ɗin sen inni en harmine en daginay haray en naati ka satti ɗum ɗo no dagi ɗum ɗo no harmi piiji fiyo dago no mari fiyo harmo ino mari si neɗɗanki kadi inni huwi ko boni ni innugol mo naata yiite ɗum na golle ma o naata aljanna hina golle ma an ko wonata kaka hakkunde kodi ko ɓaawo iwra ɓaawo ne laaɓen ko ɓe yewti kon yewta ɗum ko tata no jilɓi kon pottitoɗa illa ma hamalattuhu ruhuma sohina ko ɓabbe ɗe rondi kon awil hawayama tete kiɗin on yii waatidde nden ɓe tontanama tete kiɗin kadi ɓe tontanama ɓe ƴakku ko heddi ko na ɓe ƴakku ɓaɓe harminay ɓe daginay dow ga yewtere nde metti subhanahu wa ta'ala o wi honnum kadi wa mahtalat aw mahtalata bi admin ma ko lutodiri kon e ƴiyeɗen ko no faala wonde ɗon mbuso kon ha qur'an mbuso kon kadi yoɓe ñaamu ko kono wana ɓe ñaamu hunde sohina ɗum andi ɗi yewtereji ɗo ko yewtereji towɗi kalimaji ɓe wowli ka ɓe jangani en ɓaawo ga samaniyata azwaji min addani ithnaini min almaazi ithnaini qul aadhakarayni harrama amil unsayni amastamalat ala arhamul unsayni ko toon ɓe feggodiri enen hande son wattani yiila en wowlude kalimaji konngol i tawata iɗen sikki ɗin ko sama kala hara ɗin ka allah hina sama kala sen wattani yiila en daari yewtereji ɗin ka nder qur'an yewtereji ɗino ɗon kadi wattanteɗi yiila si goɗɗo huwi ko moƴƴi moƴƴa ɓe wole fi makko ka qur'an si o huwi ko boni ha kadi o nanti inde ka qur'an ɓe wole fi makko ko hina ɗum ko heddi kon fof alladina en ismul mawsulu awil mubham ko mubham ko heewi kon ɓeddata qur'an piiji ɗin hara ko ɓari ɗi ardi hara ko hawruɗo on ɗon wo heɓatangal geɓal ɗon firawna en si ɓaaɓe wowli ha ɓe ƴellite inna firawna ala fil ardi o townitike ka leydi wa jala alaha shi'a o waɗi peccoy rabbihuna ɓe wowla fi makko konngol ɗiɗi himo wowluno kono mi faala yewde ɗo ko konngol hiɗen yewta sen wattanale haƴƴi ɗi wonanay neɗɗanke daɗɗude yeeso makko hara moƴƴanamo yalla danden ɗum konngol ɗiɗi firawna hoore ko townti ko fof mo yewti allah subahana taala yewtiti ɗin ɗi mettimo ha sanga o nangete ka ndiyan allah subahana taala fillitanimo ɗi ana rabbukumul a'ala ka wino ngo konngol wama min ilahi min gayri mi andina on reweteɗo ko hinamin mi andina on reweteɗo so hinami ɗiɗo ɗiɗi fa akhadahu llahu nakala al akhirati wal ula sakkitorolngol e aranol ngol sa daari ka sarhuji ɗe amal wide hakkude mum woɗɗodiri kono kalima on no waali ɗon o montaka e yejjitali no jeeyay ɗum enen kadi ko anditeten ɗo aba hurayra no filli hadise en fof hiɗen andi mo jangimo heewi goɗɗo no wowla kongo sabu maggol waɗa mo ha ka jeɗɗaɓiri perdi heewi ka wolta konngol sabu maggo ƴawna mo ha dow kono faalɗen wowle ɗo ko konnguli ɗi tawata sa wowlay konngol o wowlu ko moƴƴi so hina ɗum fanka surtout konnguli gono ara ka konngoluji ka hiddi hara konnguli ɗin jommum huwuɗo ɗi on ko haton jinte ko subhana taala wi kon hiddi hara ko imma piyeede imma hara ko sifa ɗin yewtireji waɗu doy e ɗin yewtireji wata puuno ha muta waɗata waɓɓufu daroɗa telemma ko moƴƴi ko dina allah subhanahu wa taala kan kadi sika fokkitanama waɗu doy e makka sina ɗo a untoto ko ɓuri satde fof ɗo ko neɗɗanke ƴetta nde qur'an ara soydata mayre himo janga himo juula himo waɗa ɗum e ɗum iɗa gandi en hawri e hadithul almuflis on perduɗo golle perdinɗo golle makko ɗe nde nelaɗo landano ɗum o landi sahaba en ko onno wi omo ala danɗe moƴƴe wala cuuɗi wala ɗum ɗo mata o komo ala miran ho e keye e labaɗo nelaɗo maki on falji wona ɗum wona wowlede ko on timminɗo julde o timmini zakka o timmini ɗum ɗo fof o yehi noon ka allah subhanahu wa ta'ala kono kadi satama hadha o yenninoɗa wa daraba hadha o piyino oɗa wa akhadha mali hadha o ƴetti jawdi oɗa jattiriɗa yenniriɗa ño'iriɗa yaha noon fopputa ko jonnal yaari en fof goto men landota ko ete kon jonnal sa jonnorama ɗo a immini valise je siko tati ɗo iwɗa ɗo birsel ɗo a tippoyke besiya
ɓe arani fof bimbi wallahi a natata a yadata e goɗɗum hay hunde kamaɗa, hay hunde a yadata kama. Allah dandu goɗɗo ƴettude ɗo piiji ɗin o yaha ha o hewtoya ko Allah subhanahu wa taala ta ko jonnal, ƴetta foppu acciramo mo woni ni o yaha non honto. man yakula ukum billahi wan nahar min arrahmani ko mbo fawtoto jemma ñalawma ko Allah no ɓa o ñaama o yaray o waloto wonki kin soritama no Allah no haajamo. neɗɗan kela himo mari tan fewndo ɗo o waɗay ko faala so faala, kono hadisul qudusi wi ɗon kadi kala waɗɗo ko faala aduna ɗo o waɗoyta ko faala lahara. siɗɗo ko marɗa jawdi o ko marɗa becce o a daginanaka ɓuri rewɓe nayo marɓe feere ɓen e leyɗele goo kadi goy waɗɗo ko faala ɗo waɗoyta ko faala to. ko hooliɗa ɗo wol ko Allah subhanahu wa taala eɓɓi kon si a jaɓi ko attorɗen kon. wayu rabbina wayu zakkina wayu tahhiruna wayu allimuna nde qur'anare tawi ko ɓawo nde wonɗa ɓa lella nelaɗo Allah subhanahu wa taala ko wi nelaɗo ko fastamsiku billadi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. jogi to nde wahinade ma hiɗa e lawol fewugol yo Allah waɗe lawo fewugol. wa innahu la dhikrun laka wa li qawmika fa sawfa tusaluna. nde ko waaju wonandema e yimɓe maɓe on landitete fi mayre o landite fi qur'an siɓe julɓe andite hadise goto ni lan tadula qadama dillinta teppere ndeya watta e ndere ndeya sona o landitete piiji aduna ma on no feƴƴiri paykum ma kun no feƴƴiri pay yani pay wonɗa paykum kon no feƴƴiri gandal ma ngal ko feƴƴiri no feƴƴiri jawdi ma ndi min ayna tasabta wa fima anfaqta ko honto ɗaɓɓuɗa ndi ko honto yawɗa lan tadula qadama yalla malnu en adna e lahara. o wi be admin dhalika ɗum ɗo jazaynahum min yoɓiɓe heɗite noon ghayatul maqsad ka landata ɗon komin yoɓiɓe hon ɗum bibakayim saabu koɓe bewi kon tazawadul had ɓe feƴƴini ka keero Allah subhanahu wa taala ɗum welatamo ko gila nelaɗe ɓe ɗo ni piiji ɗin wonata tawata ontino huude fayda ko faala wo fayda ko to andoyto ɓawo ɗo nun no jaɓirta non e jangi qur'an ɓawo ɗo nun huuɓe wo ko ɗon ɓe yanta hoore maɓɓe andi tuttumande ɓe ɓorno fellogo men junnite maɓɓe mi ɓe waɗɗum ɓe waɗɗum ɓe waɗɗum ɓay ɓe waɗi hunde kaari hande ko ɗo a huway ko falɗa kono ndare regret ko neɗɗo ninsata lahara ayeje ko ari e ɗum ya layta kanatil qadiya hana nilan hande ko tawata maynden ko gasinde fi an hande sango immoyi taw yiɗa fondude e jama o yiɗa fondude subhanahu wa ta'ala yi'e ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe hana ni neɗɗo hana ni maynden ko nde gasinde fi an o yelo honnu hara o laatono kuntu turaba hara mi wone no mbumbuldi ɗum ɗo fof ɗo andi ko ande nelaɗo tigi ɓe inni hon fa kayfa ko honno ida di'ina si men addi bi kulli anditi yeeti sa kala men addi mofte bi sahidin seeda jom waji ina bi kamen adde ala haula ɓeɗo sahida ko a seediɗo anditi ko honno gerdoton non sa kala men addi mofte anda kadi men adduma yo seedo goto kala seedo hoore oya nelaɗo tigi Allah wi ko honno ɗon feƴƴirta ndare ko ɓe yeli fewndo ɗon ɓe yeli lawtu sawwa bihimul ard hara lendi munnayno ɓe qur'ani wala yaktumuna Allah haditha ɓe surata Allah yewtere ko ɓe hulƴi yedi ɗon ko hara ɓe munnetano nen ñande bibakayim sabu ko ɓe bewi kon dalika jazaynahum min yoɓiɓe bibakayim ko ɓe bewi kon wa inna la sadiquna wa inna na menen la sadiquna ko men gonguɓe o andi qur'an ko ɗum hulɓinori nde yewta ha kande landata ɗon nde daɗɗa kadi ko ɓuri fewude ko nde fuɗɗi to ko laaray ba fi sikke ala e mayre yewtere nden ari kadi nde ɓooyi wati kande landata ɗum wa inna na menen la sadiquna ko men gonguɓe wa man asdaqu min allahi hadisa wa man asdaqu min allahi ila ala fotuɗo gongude ba Allah yewtere o kanko subhanahu wa ta'ala ko ɗum si omo waɗi piiji ɗo kadi e nder qur'anar nden mo waɗi yewtireji ɗiɗi e nder ahzab o waɗi yewtere go ma'ida ɗiɗo fof ko yewtireji hara ko gonga yawma yanfa'u sadiquna sidiq
ñande nafoyta gonɗinɓe ɓen ko ɓe gonɗin ko liyas ala sadiqina an sidiqihim o landito gonɗinɓe ɓen ko ɓe gongini ko liyajzi allahu sadiqina sidiqihum o yoɓoya gonɗinɓe ɓen ko ɓe gonɗini ko yallah tawno e gonɗinɓe ɓen ɗi kalimaji ɗo fof konnuɗi nafata ko ñande neɗɗanke hewtoy to wata taw ko nin se woni ton ko waɗi noon nin se lahara ɗen ɗen ɗon récupérata a wata hettutude laawol ngo o wi si hewti darnde o wi fa in kaddabuka si ɓe fennima andi ɗum ɗo ko tabi'iya si ɓe fennima an nelaɗo par ce que no anda fennete ko ɗum ɗo an kadi wowtata an noddowo e islam an hoorejo an jentitiɗo si ɓe fennima ko honno gerdata ko muññago ko nde goɗɗo fennawo yo wakkilo hara mo mari yo mari ko o fennirta kon andi ka qur'an sanga ɓayni fi mahtalafu fihi ko ɓe lutodiri o haray ko anduɓe ɗiɗo kono ɓe ɓurdi nde tawa an kadi neɗɗanke a fenni goɗɗo jeɓu hara ko fennirɗamo na ngaygu ko fennirɗamo na townitare hara ko fi ko innirɗa na non woniri ko yo ɓeydu jangude ko yo wurtu ko wi kon na non woniri kono ndarugo ferago yewtere nden tun e makko yeddamo ta jaɓir non de gasata sina ɗum a nangoyto par ce que piiji ɗin fof ɓen nayi qur'an no jaɓingo ha to burhanakum adde dalil ɗon ɗo portoɓe mi sikkito so maɗɗodiri prévon adday mo wallina ɗon a waɗi ɗo cv a wiray ɗum a anday si an on wari ga terrain a tawa a wirata ka leydi yahata siɗɗo o laaɓodire poy ha to burhanakum adde dalillaji moni o wi fayin yukadibuka an nelaɗo an jango an heɗitiɗo kaafu on mo waɗi ɗo mo khatabu mo waɗi ɗo ɗi tati non kono no anda kaafuji qur'ana ɗin no ɗi ɓuri ɗuɗirde non ko nelaɗo ɗi ari par ce que ko kanko yewtere nde ari mum kono hande kadi si iwe nelaɗo a luɓike yewtere no ɗinde istiara koye honno watta an jango an heɗitiɗo fayin yukadibuka si ɓe fennima faqul wi rabbukum jomi mo du rahmatin wasi'a kanko mari yurmede yaajunde ya allah yurmede allah nde si qur'an yeetike en fi yurmede allah nde onon ɓe mi suti yeeso ɗo ɓen hay goto hande inchallahu yo allah ɓeydu en imanu e gandal kono buyno jangude ɗo qur'an kono subhanahu wa taala hakke ko moƴƴi yurmede makko nden pellelle qur'an no yeetori en e hadisaji ɗin eno ɓuri tikkere makko nde inna rahmati sabagat ghadabi yurmede anden no attiti tikkere anden adabi lette an ɗen usibu biha miɗo henna ɗe man asaw momi muyani wa rahmati yurmede ande wasi'at kulla shay'in nde yajani kala hunde ko ɗon on ɗon ɓuri yurmude yurme yani lette ɗen o jonneɗe kaare yoga allah ta tawnen e maɓɓe yo allah hokkoren aljanna makko o inni kono yurmede anden wasi'at kulla shay'in nde yajani kala hunde musidɓe julɓe dariɗo wi allah subhanahu wa taala 24 heures sur 24 enna allah ala haɗata o ñaama o haara o yaha e tapiji o ƴawa e otoje waɗa étage ji o yaha e avion wala kad karramna bani adama konngol ngo attitinoke o wiya e gon noon kullanno middu ha ula'i wa ha ula'i moƴƴo e bonɗo fof min nemini kala ɓeeɗo goto kala min nemini siwti ɗon hara hewtal ɗen ɗon rahman e goto kala men no andi rahman julɗo wo ko wona julɗo wo rahmani heƴe ton wasi'at kulla shay'in o yajani kala hunde allah subhanahu wa taala en torimo kanko wahidul ahadu samadu yo ɓeydan yurmede makko nden okkora battane moƴƴo wasi o wi noon wala yuraddu ruttetake yuraddu kalima honno dolnigoy na yaruddugo yuraddu ruttetake ikongoli ɗo si wowliramani no anda ko subhanahu wa taala waɗi ɗum kutiba alaykum siyam farlama e mo on farada alaykum kutiba on ɗon no arno majhulu no ardi non usajen wallela si mortike ɗon himo dolni ɓuri oɗa par ce que sa suuɗi yewtere nde no ɓuri sa feññininde wala yuraddu ruttetake ba'suhu hare makko ɗen o hare ɗo non ko hunde sattude hare hakkunde neɗɗo e allah honto hare ɗe honto hare hakkunde neɗɗo e allah ko andi yewtere nden no yewtorani tum hakkunde ma e oyne kadi wallahu yani zunte kami jomiraɗo yottago woɓɓe na lette ara wonti suusalinde ɗum ɗa zunte kami jomiraɗo lette par ce que yottago hakkunde makko e neɗɗo yottago a basu hakkunde makko oɗo kadi
o wi anil qawmil mujrimina eɓe yimɓe yaltuɓe ɗo ɓe yimɓe bandiɓe. O mujrimi ko no nafata ɗum no heewi hakkunde andanka wonɗo. Onti daro datto toña ha gasa o wuɗɗa ka toña o feƴƴoya few o waɗa ko faala o ɓe accamo e hoore ɗum o waɗa ko faala hara ko jama no suti o moƴƴa kono wallahi mo hoore ɗum kadi mujrimu ko ɗum nafata. Ara ɗum no woɗɗi hande télé ka iwruɗen ton waɗugol ko faala. O andi piiji goo no woodi se naati ɗon no haala ka lugge sona ɓurɓe yurnade defte ɓen. Yewtereji goo no woodi hakke woɓɓe goo no mari imanu ɓe jaɓata kiiji goo innugo ko Allah muuyi. Par ce que si goɗɗo no ɓurma moƴƴa o hulata Allah on ɗon ko Allah muuyi kon kara han natirta kore moɗon. Par ce que fi on wona laawol ko Allah faala ko wonɗon yaarude. Masalan se ndaari numurudu ko feƴƴi hakkunde numurude annabi Ibrahima kon na Allah muuyi feƴƴi natunoɗon. Allah wurnay wara oya min kadi mi wurnay mi wara wurno waran ko subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala o yeeti Allah wurnay wara kanko ko honnum kanko jaabori o annabi Ibrahima o pooɗu goɗɗo ɗon devant annabi Ibrahima o wari mo ɗon on Allah muuyi ɗon nano yarata no si goɗɗo toñe. Mi adana on kadi misal ngal anduɗon ko feƴƴino kon Uhudi. Sanganelaɗo arno o darne ɓe ka pellun dow o darne ɓe ley o jonni ɓe armoji ɗin huttatul khaswa o inni ɓe ko ni gerdo ton o inni ta goɗɗo dey place o wiya ɗo yaaɗo dey aya on konnuɓe ni ɗon ka badri to meɗen fanɗuno ka badri min fooli Uhudi ɗo meɗen ɗuuɗi min foolama anna hadha Qur'an wola jon kalima arɗo ɗon qul min indi anfusikum woɓɓe ko ɗon ƴettata gayida ko immorde hoore mon onon waɗi andi ɓe naali ko Allah muuyi. Par ce que son iwano ka fello dow iwon tippoɗon ɗon ɓaaɓe ya heeɓi ɗuma yani ganima hona teeri ndi ley on alano foolede kono ɓeya heɓu tun hona teeri ni fuɗɗi sendude lega ɓeya dow ga tawti lega ɓeya iwro dow haalidu bonilo adili on tuman hayɗe gandi hari o silmali o ƴetto ɓeya ɓe soñji ɓe moƴƴa kono Allah wi radiyallahu anhu yalla yawtan ɓe yaafo ɓe yawtana yaafo e awa hande ɗo lamɓe goo no woodi hakkunde ko annan fewndiɗo ɗen tori wallinɗo leydi ɓanti kammo ko jon tawhiden wiyata kon woɗɗuɗo ɓuri ko woɗɗi ɓattiɗo ɓuri ko ɓatti woɗɗiɗo mo woɗɗaki ɓattiɗo mo ɓattaki ko Allah subhanahu wa ta'ala yalla dandu en ɓe anil qawmil mujrimin yimɓe bomɓe ɓe o wi sayaqulu alladhina arayde yaɓen ashraku sirkuɓe ashraku jillidirɓe ashraku sirkuɓe jillidirɓe sirku kadi ko dambuga moola nangal ga tawata ko ɓuri fanɗude wo ko riyahu ko yingo yalla yawtan yaafo alladina ɓe ashraku sirkuɓe o wi law sa Allah si Allah no falano ma ashrakna min sirkata wala abauna wona ben amen wala harramna min harmintano min shay'in hay hunde ɗum ɗo ko kalimaji batila dahida alayhi salam batila bahida merenteji hikkorɗi ley ala innugo ko Allah muyomo waɗi ko boni woɓɓe kadi jaɓata ɗum jon tawhidin fof jaɓata ɗum Allah muyomo waɗi ko boni fi honno a taw ko boni kon harminanoma neeɓi ado arde wona ba ari ko harmi kon waɗa ɗum ma ko dagi kon waɗi waɗanoma neeɓi a taw ɗum ɗo a immi kadi inɗa gonɗi ni a jaɓi hoore ɗum ɗo sa jaɓali a sortotono pénalité ji ɗin fof waɗama fi muɗum sa waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo no ɓetti kayna ko Allah muyom waɗu ɗum ɗo woɓɓe go ko noon jaɓirta oyuɓe ɓen islamu sattuɓe seeɗa ɓen amma noon modéré hinna ko Allah mo yo ko ɗum kanko ko faala kon ko ɗum laatoto andi subhanahu wa ta'ala kanko mo yoni toñede par ce que kanko o mapora hay hunde enen noon hay hunde ala ko tawata en mapora hay hunde ala ko ta en mapora ɓa pelleten jeeya hay e hunde koyete aduna kon hay fus ko jeeyɗen ala on kalima ɗon kadi yewtere ɗon kadi no luggi ha kono nde waali en ñomitay goto pette acciren si tawno hiɗen jeyno goɗɗum joni siko jeyal itten ko woni kon ka yaasi ko woɗɗi ton fof aro e ɓandu ma ɗum fiya hettu laawo ngo tinnano si tawno ɗa jeyno goɗɗum ngo jungo ma hara ngo jungo ma ngo musatama har ɗa jeyno guide ma ɗe musatama a wumiɗata a nawnata joni ka ɓandu ma ara wide mbuɗɗin ka banque to ɗi no woɗɗi konde tawno a jeeya jungo musete guite musete ɓandu ma ndu lo'ay a sella
hay hunde heƴata e maɗa neɗɗanke ko luɓaɗo piiji ɗin kayata ɗo haramna min shay usaji en wiyo mi daro mami hittina ɗo seeɗa mi daro yo ɗo ley ɗo kadalik onani kadaba alladina fenniri ɓe min gablin aɗo ɓeeɗo andi koko anda koko woowi hatta dagu ha ɓe meeɗi ba asana hare amen ɗen kol ma kamɓe hal indakum yaldino kamo min ilmin gandal fatukhrijuhu lana yaltinanon min koko wowlɗon ɗo addane men préwu ɗum ɗo est ce que ɗon mari ɗum ɗo yewtereji no woodi ɓurani jaɓataɗi in tattabiuna on jokkali illa danna so hina sikke jokkuɗon sikke noon heɗon andino fekki piiji bo usulu en no naati sikke si woni sakka sikke hara ko chine jano on ɗon 50-50 haɗon a sikkiti si zanna ari hara ko zanna o ɗo ko ɓenamo ko 80% ɓe ƴettatamo ko goonga 20 on wona goonga ko ɗum woɓɓe goo firatamo wa in antum wonali illa tahrusuna sowona wonɓe e fenugol dippo kadi andi aya fatima andarto ɗo aray kadara e qur'an wo no moƴƴi ko waɗi noon innugol fiɗore ko dara ɗon hina ko moƴƴi ɗum waɗata ko boni i tawi koko boni waɗata ko moƴƴi haray mi jooɗi ke yeeso mon ɗo mi wowli ɗi kalimaji ɗo mi wowlira ɗiɗo fii wowlugol ɗon ko ɓa subahana taala wi wali kulle qawmin haadin ɗum waɗani kala yimɓe ɓen tindinowo par ce que haadin on ɗon enata yimɓe ko fewnowo ko Allah fewnata wal takun minkum yo immo e moɗon waɗa darsu bere ko subahana taala wi balliqu anni walaw aya yettinane ko fanɗi o haray mi daro fewn ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. En weltanike Ustad Muhammad Bobo koyin en turiki Allah subhanahu wa ta'ala marɗo joddi ko lellata kon yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi waɗa joddi ɗi konguɗi ɗi ɓe yewti en ɗo hewɗi nafoore kamanda kewal maɓɓe moƴƴal ñande tawata jawdi nafata ɓiɗɗo nafata enɗan nafata ko nafata wonde ñande ko on arɗo ka Allah e ɓernde hisunde e shirku yo Allah danden en sirkangol mo hara hiɗen andi ma en sirkangol mo hara en anda aray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.